Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kini gilong ki khubor bam ta kasngi udukhat barim jong Rajya Sabha WR Kharlukhi ya ka look south policy but ban kentiu ya ka bar Borsora land custom station LCS Shakalan port ka bapura Nagabaong ba kani kan plila thamai ka khayi pateng karoi ka par ba ka jingyo kam yo jam ha south west khasi hills but Meghalaya hi baro ka wei u Kharlukhi ula ong bahag por ba udang long MP Rajya Sabha ula ra ikani kamat hapo ing darbar parliament bat ula yashim bentaru ha kijing yalang review bat kitna jongga sorkar pdeng kentup ya ka Ministry of Home Affairs bat ka Ministry of Donor halor ka jingdon kam bat pen klan ya kilat khayi pateng hakap hut Meghalaya bat Bangladesh karkum ka jing ya thu jong u ka Borsora kade ka wei na ki jaka badon ka jing ya de ka ba kongsan bat ka Bangladesh bat kala ban kelalong ka kherdop khayi pateng ka bahe la da kentiu ya ka land custom station chakalan port ka bapura ulo ongru baka sarkar Meghalaya kala dep shim jaka ban pinkre ya ki jingdon kam kum ka office custom ka bapura ula batai baka jingwan jong ka land port kan pinsuk ya ka jing export iki marrem usin sar umausin bat ki wepat ki mar ba pinmi ha ka jila nang takan pendunai ke jingnut jingsep hagalit ke wan jugi mar bat pinstet ikru kam trekam custom na luar kata ulo ong baka project kan wan ru bun kilat jingyo kam ha ki benta ba pher kum ka logistic warehousing transport banking hotel bat ki ki kam shnong kan kentiuru i kajing teis rok bat ki jing don kampat ba ha ki than bor so rara nikor ban mau kerwat ukhar lukhi ulo ong ru baka look south policy kadi banya drink card bat ka look east policy namar ke Meghalaya ka don ka jaka ka babiang ba ban kentiu i ka jingya dei khayi pateng ka jingok kai perthei bat ka jingya dei para marjan bat ka Bangladesh nei wala la don ki jingya kren bat jingya kre ba pher hadu menta om pat don kanu ka jing penna pat ba ka bati kana na ka sarkar India ban kentiu i ka Borsora shaka integrated check post ICP na land port ka bapura kumbalong hadau ki integrated check post Trekam gitu. Nomor ba nagaliang government of India ladep stang bokin kenria na Bangladesh tiak sakani ke area kaban ya biang bat ka India. Pi kedai tang kini. Mdai tang kata. Nga keren ruh parlimen ni ke look south policy. Nga ong iki ong si. Yes, ngesung tenat ya kata ke look east ke ag east. But look east ag east policy for Meghalaya is more than 500 kilometers away. Kaya ka ba dyan na engi ka Bangladesh. Why not we look south? And plus may dang kata, pre-independence, ki beriw jong border ki ruspa bahabalay, namar ka trade with Bangladesh. Pitip tourism, of course regulated tourism, ngamang ba suple like land. Even regulated tourism, ladang ipalay, nang isong baru niyo High Commissioner of Bangladesh, don ko durung sonru recently. Regulated tourism learning polite na Bangladesh nan ang fi tang tourism also is enough to naida keren kita balay bang keren gitu kasni baki interview di pressing hapo hangtay hapo maulan de keren ya ga power mo don hapo planning board anong deputy chairman state planning board kami ke jingkelina ke Dr. Sarala Kopalan kepada advisor jong United Nation kepada advisor jong United Nation on agriculture, food and agriculture. Karu kolong kwe ni member. But nga try ka na barok ka planning board ki yo nga try ka to ka one of the best planning board member ki one sahay uday power man of India the only technocrat pun long secretary. Kakeli ya u commissioner secretary badai ka power. Katno capacity jong Meghalaya on 4,000 megawatt. Tapi kain ladang ila ban implement ke 4,000 megawatt tang na gamagi day electricity sa Bangladesh kano kan yo revenue ke state jong these are so many things kan transport kat kumba yu kelong ko way nang kong hi udaw yong haban ya ming number 2 umausun ketu ka de gamin te mtip ngamtip adi gini bagi kwai gini kita ga ya kumno tu ngamtip harikat kumbolong wat kum ko Borsora min hila yu tu mut ki yaban panyai udew yong gani katai lani ki mau sun lani ki mau nungi nangi ek long ba nalor kini ki land port why don't we open border huts there regulated border huts ngong ipi ki brew jongi ki start
ngalej hakabai ke ngamong ke area mo ngalej hakabai ke ceka ngalej ta ceka sengi seni poi kesan ki bon ki berjongi tengok boleh desar utip BSF piwan ula khang ni ke yo jongi kedon ke coordination apa deng BSF buat BDR ba ki pelaj ar baji hadok san baji ban ya khayi hot kedon ke barter sistem ru te ura dok kha gini ki jongi ura kwai tu bopli BSF utip wanu MP tu la tieng te ngambat sing hablek BSF ong M ngaru nang ni pelaj us pelaj ki breu jongi ki tip te ki nang ben im pedeng jongi te ngang perkhat kini ki border har dan kamba la da ong yi kon mi yi tang ba ula reguler hi mu nga ong pinga bong yi te ki khmat jonga BDR bar tang la ti ke beji tu Bangladesh la phet hi te ke wat kini ke ta ke caka bong lek mon kini ke de ki khang ke te ke Bangladesh ni rung this day tang la ti tu beji tam rung no seni ke em dai ke tum dai minister kolong ki breu setoi ki ba request ben keren ni gitu kilong ki breu na setoi ki ba kumolong ki businessman setoi ki request ke taken kilong ketagen ya hak tu kilan pot ngaru namarang klem le inspect mengat dengan danang bahaban betai dengan song tho ba ya de kita de ketagen ong ni le fiong mar khayi jong ki dai ba ki dai ba ki border har si oi phi tu ka ski bondon kata ka jaka Bangladesh wan ra dok ha inang ni ya kuai so nam tra tempo ya stay tang bo sulong dai de pisah kedai baik barter system